Veni creator spiritus, mendes tuorum visita, in presu na gratia, que tu creasti pectora, Deo Patris gloria, et Filio via mortuis, resuscita paraclito, in seculorum secula. Amen. Sancte Michael, ora pro nobis. Santa Maria, Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Jesus txalupan sartu zen eta ikasle jarraitu zioten, eta horran sortzen den, ekaitz handi bat itsasoan, ur palazte txalupa sartzera. Bera berriz lotzegoen, ikasle bere gana jozuten, eta ez norazi esanez. Salba gaizazu jauna, galdua gara, Jesuseko orduan, zeren beldur zarete siniste gutxikoak. Eta jeikita izeari eta itsasori egitu zien, eta barrealdi ederra egin zen. Eta gizona haiek arriturik onela zioten, ordu hau, etxeak eta itsasoak ere obeditzen badiote. Jaunak esana, jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Jesucristoren evangelioa, San Marcos 6, liburutik. Aldi hartuan Jesusek esan zien, jainkoaren erreinoa lurrean hasi ereiten duen gizakiaren antzekoa da. Gizakia lo dago hauez eta jeikitzen dago iztean. Hasi arnetzen da eta azten doa, eta gizonak ezaki nola. Bere-berez ematen duen lurrak, usta lehenengo lazoa, edo burua, eta ondoren helburuaren beteko alea. Eta alea prest dagoenean, egita erazten zaio, heldua bairode gariak. Jaunak ezana, jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Orduan Jesuse parabola esan zien. Zetako batek, eunardi izan, gabatu galtzen badu izan, dara dugita meretia larrean utzez da galdutakoaren bila joaten aurkitu arte, eta aurkitzen duenean lepoan hartzen du pozik. Eta etxera iristean, lagunei eta oztok egitetuta esaten die. Poztu zaitezten erekin, aurkitu du galuz etzeidan ardie. Aranik esan, poz handiagoa izango da zeruan, Dios berritzen den pekatari bakar baten handik, Dios berritu beharrik ez duten, arrogita emeretzi zintzuen handi baino. Jaunak esana, jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Juanen liburutik. Jesusek esan zien nire izegiazko matxondoa, eta nire eta damastilaria. Diregan friturik ematen ez duen aiera moztu egiten du, eta frutu ematen duen guztiak ematu, frutu gehiago eman dezan. Zaudeten iran eta nizuengan, haienak ez dezake berez fruturik eman, matxondoan ez badago, ez azuk ere niregan ez bazaudete. Jaunak esana, otoitza, ondasun iturria zaren jainko jauna, aparki eskatzen dizu erasoko lurrak eta lanak emankorrak izan daitezela, eta zure doin espozuta, zure gorezpena beti, abez ditzagun Jesukristo gure jaunaren bitartez, jainko, aitaren, eta semearen, eta Espiritu Santuaren bedein bazkiba jetzi bedi. Bego lurrotan, bere frituetan, erasoko famili guztietan, amen. Bueno, bazkiba. Sancte Michael, ora pro nobis, Virgo veneranda, ora pro nobis, Sancte Michael, ora pro nobis, ora pro nobis.
zion zu, zaindua izazu, hemen eta non nahi eta beti, kantatuko ez zure elizan, ene jainko aimeruekin, zure izena aitortuko, Mikel jainenu zeru buruzagi, zoriozu, zaindua izazu, hemen eta non nahi eta beti, Aitza zeruetan jangoikoari, eta bakera gurean haren gogoko gizakiei. Ainauri eta ere zaitugulako, gorazu, behin kartuazu, gore esker zuri, auskez agur eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia duna. Jauna, seme bakar Jesu Kristo. Jainko jauna, jainkoaren bitots, aitaren seme. Zuk entzen dezu mundu errekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu mundu errekatua, erruki jauna. Eskuinaldeak jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna. Zu bakarrik goi-goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoituz. Jainko ahal guztio beti erekoa, Pasko misterioaren bidez berritu egin diguzu, gizon emakumeoi zure ituna. Eguzu gure bizitza guztian ager dezagula, elizkizun hauetan aitortzen dugun sinismena. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginetatik, egun haietan Pedro eta Joan herriari hitz egiten ari zirela, apaizak eta jauretxeko zaintzaile burua eta saduzearrak etorri zitzaizkien haserre bizian herriari erakusten ari zirelako. Eta Jesusen indarrez hilak piztuko zirela adierazten zutelako. Hartu zituzten eta kartzelan sartu biharamonera arte. Iluna barra zen eta, baina hitzaldia entzun zuteneko askok, 5.000 gizonek sinistu egin zuten. Biharamonean herriko agintariak, zaharrek eta idazlariek Jerusalenen bildu ziren eta haiekin Anas, apaiz nagusia, Kaifas, Joan, Alejandro eta apaiz nagusien odoleko guztiak eta Pedro eta Joan erdian harturik galdegin zieten nolako eskubidez edota noren izenean egin duzue hori. Orduan Pedrok Espiritu Santuaz beterik onera esan zuen. Herriko agintari eta zaharrok entzun, sendatu den gaixo hau delata, honen sendatzea nondikakoa izan den galdetzen diguzue, jakin ezazue bada, zuek denok eta Israel herri guztiak, zuek gurutzintzatu eta jangoikoak hilen arteatik piztu duen Nazareteko Jesu Kristoren izenean daukazuela gizon hau zuen artean sendaturik. Jesus da zuek, etxegileek baztertu duzuen harria.
baina orain giltzarri egina dago. Ez dugu beste salbatzailerik, eta ez zaigu eman gizakioi eguzkipean beste izenik gu salbagaitzagenik. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Kristo A Cristo, aleluya, gure ganado, aleluya. jainkoak baitu gaur Kristo piztu. Aleluya, Bere indarrez piztuko gaitu. aleluya, aleluya. Cristo da Cristo, aleluya. Gure ganado, aleluya. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aitza zuri jauna. Aldi hartan Jesus Tiberiades itsas bazterrean agertu zitzaien berriro ikaslei. Eta honela agertu zitzaien. Elkarrekin zeuden Simon Pedro, Bizkia zeritzan Tomas, Natanael Galileako Kanatarra, Zebedeoren semeak eta ikasletako beste bi. Pedrok esan zien, arrantzura noa. Haiek erantzun, bagoaz gu ere zurekin. Atera ziren eta ontzira igo, baina gau hartan ez zuten bat ere hartu. Egun sentian Jesus urertzean agertu zen, baina ikasleak ez ziren konturatu Jesus zenik. Jesusek esan zien mutilak, balduzu errairik. Eta haiek, bai, Jesusek orduan, bota sarea, ontzia, haiek ez, eta Jesusek orduan bota sarea, ontziaren eskuin aldera eta arkituko duzue. Bota zuten, bada eta ezin zuten atera, arraiketaren handiaz. Orduan, Jesusek hain maitea zuen ikaslearek onela esan zion Pedrori, jauna da. Simon Pedrok jauna zela aritu zueneko, lotu zuen atorra, beste jantzirik ezpain zuen, eta jauzi egin zuen itsasora. Beste ikasleak ontzian etorri ziren, sarea arrastaka zekartela. Lehorretik, 100 metrotara besterik ez zeuden. Lehorrera jaitsi zenean sua aurkitu zuten eta su gainean arrain bat eta ogia. Jesusek esan zien, ekarritzazue arrai batzuk, hartu berri hoietatik. Igo zen ontzira Simon Pedro eta lehorreraino ekarri zuen sarea, 153 arrai haundiz betea. Eta hainbeste izanik ere, etzen urratu sarea. Jesusek esan zien, zatozte eta jan, eta ikasletako inorretzen ausartuari, nor zerazu galdetzera, bai baizekiten Jesus zela. Orduan Jesusek hurbildurik hartu zuen ogia, eta haiei eman zien baita arraia ere. Hau izan zen Jesusek ikaslei egindako 3. agerraldia, hilen artetik piztu ondoren. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Gure Xabier Eruaren irudia aurtengoan ere, 2025 urte honetan ere, hemen dugu, erason. Ja, 21 mendea aurrera dijo. Lehenengo laurdena ja burutu dugu, eta pentsatu behar dugu, ze aurrerapen eta ze bat historia eta zenbat aldiz eta etorri zaigun honea gure aingerua. Mende ezberdinetan eta mendez mende aurrera dijoa bere bisita hau, bere ibilaldi hau, eta guk egin nuke euste horri. Hemen gazte kuadrilla erra zaudete, eta zuek zerate baita ere hemengo itxaropen hori. Zuek oain, gure aingerua hemen hartu duzuen bezala, aurrera segitu duzue. Ohiturak hola mantentzen dira. Belaunaldiz belaunaldi, eta zaharren handik ikasitakoa
gazte gero eakutsi eta aurrera segituz eta mende pilo edarra daramazki aingeru honen irudiak bueltaka eta bisitak egiten. Tantos siglos de historia que podemos encontrar en esta imagen. Vemos una imagen de San Miguel distinta a las imágenes que solemos ver. Normalmente cuando es San Miguel, la que tenemos aquí, nuestra parroquia está dedicada a San Miguel, es bien distinta. Vemos un San Miguel que tiene una lanza, en este caso, que le está metiendo por la boca al demonio. Otras veces aparece con una espada, aparece con un cuchillo. En cualquier caso, son imágenes en las que San Miguel normalmente se reconoce porque está luchando contra el demonio y con algún tipo de arma que representa esa lucha espiritual contra el demonio y contra el mal. Nuestra imagen tiene un arma distinta, no tiene ningún tipo de arma de las habituales, sino un arma más moderna. No es que tengamos un San Miguel que tiene un bazooka o está en un bombardero, en un F-16, o tiene un tanque. Es un San Miguel totalmente desarmado, pacífico, que nos enseña encima de la cabeza la cruz de Jesús, como no un arma, porque la cruz no es, aunque en la época de los romanos la cruz era un instrumento de tortura, donde los romanos castigaban a los malhechores o a sus enemigos para, digamos, condenarlos a muerte de una forma terrible, con mucho sufrimiento. Sin embargo, Jesús, muriendo en la cruz, convirtió la cruz en un signo de amor. Hoy en día, cuando vemos una cruz, nos recuerda el cristianismo, nos recuerda el amor de Dios, nos recuerda la salvación de Jesús, nos recuerda que todos somos hermanos, seamos de donde seamos, que es lo que nos ha enseñado Jesús, y eso es lo que nos enseña encima de la cabeza San Miguel. Mirad a la cruz, nos está diciendo San Miguel, mirad cuánto nos ama Dios, mirad cómo quiere que nosotros nos amemos unos a otros, que nos sintamos hermanos, seamos de donde seamos, seamos como seamos. Aquí, aunque viniese ahora gente de otro continente o lo que sea, tenemos que sentirlos como hermanos nuestros, igual, pero aunque viniese un grupo de marcianos de otro planeta que llega aquí a visitar Eraso y entrasen con nosotros aquí, tendríamos que sentir igual de hermanos, porque Jesús y la cruz nos hace a todos hermanos. Eso es un poco esa enseñanza que nos pone encima de la cabeza San Miguel, que mucho más poderoso que cualquier arma de este mundo es el amor de la cruz de Jesús, tiene mucha más fuerza, y que para nosotros también tratar de imitar eso es mucho más beneficioso que cualquier actitud de confrontación o de dureza. Esa cruz nos da una gran lección. Jesús, muriendo ahí, nos quiso salvar. También tiene en su interior esta imagen un trocito de la cruz de Jesús que trajo un rey de Navarra desde Jerusalén en un cofre de marfil. Todavía se conserva el cofrecito, un cofrecillo así pequeño de marfil, y ese trocito de la cruz de Jesús está incrustado dentro. Y eso fue hace unos 1000 años más o menos. Aspaldiko aingerua dela 1000 urte inguru, Nafarroko errege batek ekarri zuen Jesusen gurutzeko ezpaitxo bat eta aingeruari erantsi zioten. Ahora tiene, y por eso también, eso nos recuerda también a la cruz de Jesús. Es una reliquia tremendamente valiosa. Es verdad que no es la única. La cruz de Jesús, el trozo más grande probablemente sea el que se encuentra en Roma, en la iglesia de Santa Croce in Jerusalemme, una iglesia que hay en Roma, en el que hay seguramente el trozo más grande, porque se hizo un montón de puskachikik para llevar a distintos sitios la cruz de Jesús, y ahí está un trozo del cartel, incluso, que se puso encima que suele poner INRI, es Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Jesús Nazareno, rey en 3 idiomas, en latín, en griego y en hebreo.
Y además es curioso porque, algunos habéis estado ahí, en Santa Croce en Jerusalén, el hebreo, como por ejemplo también pasa con el árabe, se escribe al revés de lo que escribimos nosotros, empezando desde la derecha hacia la izquierda. El latín, igual que el euskera o el castellano o el inglés, se escribe de izquierda hacia la derecha, pero en los idiomas orientales muchos se escriben de la derecha hacia la izquierda, y el hebreo es así. Y es curioso, el griego también es como el latín, de izquierda. Los tres están escritos de derecha a izquierda. Es un dato curioso. El que lo escribió, él tenía la mentalidad de escribir en hebreo y transcribió el latín y el griego escribiéndolo de la misma manera que se escribía en hebreo. Es curioso. Pero luego hay distintos trozos de la cruz en distintos sitios. Es verdad que no todos los que dicen tenemos un lignum crucis, tenemos un trozo, no todos son auténticos, porque hay veces que, bueno, más o menos, pero hay los que sí. Y este es uno de los que tiene muchas posibilidades de ser auténtico, tiene muchísimas garantías de que es auténtico trozo de la cruz de Jesús. Por eso estamos ante una reliquia valiosísima a nivel mundial, a nivel de la Iglesia Universal incluso. Luego, para nosotros, en nuestra zona, es una imagen tremendamente arraigada, que tiene muchísimo significado. Cuántas casas, cuántos lugares, cuántas imágenes de San Miguel hay en toda nuestra zona, y qué tradición tan grande tiene este recorrido durante tanto tiempo. Vemos en un mundo moderno que cambia tantas cosas, que se ha perdido muchísimo de las cosas antiguas. Antes había más recorridos de santos, se han perdido prácticamente todos, y vemos un mundo en el que las cosas más de la fe, de la religión, también están yendo como hacia atrás o se pierden, etc. Y, sin embargo, el recorrido de San Miguel, el 2025 que estamos, sigue vivo, porque tiene una raíz fuerte, tiene una tradición grande detrás, y nos toca a nosotros mantener así vivo. También yo creo que tiene mucha importancia la devoción, que sigue viva, incluso más allá de las dificultades hoy en día espirituales, etc. En nuestra zona, en nuestros pueblos, se sigue queriendo a San Miguel. También tiene mucha importancia las casas de hermanos en tantos pueblos, que hace que se mantenga también viva esta tradición y tenga una infraestructura muy grande para poder ir visitando los distintos lugares. También el hecho de que vamos a decir así, se repite más o menos lo mismo, más o menos mismos días, mismos horarios, mismas tradiciones. Ese repetir tiene un valor grande también. También han tenido mucha importancia en Don Miguel Azpiroz, etcétera, que han ido tantos años. Sotil también es una pieza clave del recorrido de San Miguel, es una pieza clave también, y digamos que todo eso ha hecho que en el 2025 tengamos una tradición medieval viva en nuestros tiempos, y tenemos nosotros que tratar de mantener ese tesoro, que desde el punto de vista de la fe, del punto de vista creyente, es una cosa valiosísima. Pero también desde un punto de vista de la sociología, de la etnografía, es algo que tiene un valor muy grande. Nosotros tenemos este privilegio aquí en Eraso de recibirlo en la octava de Pascua, que es el mismo día, porque se repite 8 días, que Jesús resucitó. Eskatzen diogu gure aingeruari, gure Erasoko herriaren alde, mantendu gaitzala fedean, mantendu gaitzala elkartasunean, adiskidetasunean, ekar dezaigula indarra sinisteko, ekar dezaigula alaitasuna, itxaropena, bizipoza, horiek denak eskatzen dizkiogu aurtengoan San Miguel gure aingeruari.
zerukoak maitatzera iritsi daitezen, Jesu Kristo gure jauna bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotzak. Jauna eta hau. Eskerrak jakoiko gure jaunari. Egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, zu jaun hori beti gorestea, baina poz handiagoz, Kristo gure Paskoa hil eta eskenia izan den egun honetan. Berau da munduko pekatuak kendu duen egiazko bildotsa, bere heriotzaz gure heriotza ezereztu, eta bere piztueraz gure bizia berritu duena. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Kanta Bezagun egeruekin, zeruan badera, santua, santu, santua zera, alboiko gure, albonean, zerutan urrak goresten dute, goresten zure almena. Osana zuri zeruko jetan, osana da goralpena, bere ingatua orain tabeki, gure gana datorrena. Osana zuri zeruko jetan, osana da goralpena, bere ingatua orain tabeki, gure gana datorrena. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu irizkizuna da horietako hauek zure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalon berdin karizaturik berriz eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazuen eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kariza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire horietari. Hau da, sinismenaren misterioa. Ileta biztu zerala jauna, zure rezitorriak haudegoa, berriola. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta bizuera gogoratuz biziaren ogia eta salomenaren kariza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu behituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odorak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin behitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Florentzio gure hartzailerekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure sendeak eta hildako guztiak. Arritzazu zure aurpegiaren argitan, beziki erriotako hildako guztiak. Errukizak izkigu arren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren Ama Maria Doaresuarekin, San Jose eta ere senarrekin, apostolo santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagu Jesu Kristo zure serbiaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekan, zuri aita jangoiko albuztitun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsinari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure Eta zero eta atzerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua. Egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emai duzu gaur eguntako ogia, barkatu gure zorrak, bere gure zordunei barkatzen diegun ez zero,
Ez duten taldera eraman, neatara gaitzazu gaitzen du. Atera gaitzazu, jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea, gure egunotan. Zure erruki esker, pekatutik garbi bizi egitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zain gaudela. Zure eta zure ospeta indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna zuk esan da apostoluei pakea guztetan zure bere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure dituei eta zure gogoaren bezala eman duzu Elizari pakea eman batasuna errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Tangoiko gilotxa, zuk entzen dezu munduko bekatua, erruki jauna. Jangoikoaren gilotxa, zuk entzen dezu munduko bekatua, erruki jauna. Jangoikoaren gilotxa, zuk entzen dezu munduko bekatua. Ona hemen jangoikoaren gilotxa, ona munduko bekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren Jaunan ez lezioz, bere txan sartzeko, baina izan bezbat, eta azken da. Zaindu beti zure maitasunez jauna, salbatu dituzunak, eta zure semearen ikaldiak erosi dituenak, haren piztuerak poztu ditzala errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Zaiztatela jainko guztiadunak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Mikel. Ego
Mikael. Agur Mikel aingeru, agintaria hundia, izan beti tronutzat, ara larmenia, bakarrikan naidegu, zure jangoikoan, fede bat batalloan, bihur bat osoan, agur Mikel aingeru, agintaria hundia, izan beti tronutzat, ara larmedian, bazoazela sotik, algero santua, zedua iritseko, emaiguz eskua. Agur Mikel aingeru, agintaria hundia, izan beti tronutzat, ara larmedian. Onaren bidengazio, aitaren eta semearen eta Espiritu Santoren izenean, izan ongi ataren urte arte, jaipa nahi baldin bado.